Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ubawar ubadai uno yalam kakenhun kinong nya turis taksi blind ke baju yang hakalar ban lech kriyo ula thartang ya kasorkar jela baka sya klem ki kendon ban kamai ki turis ki ban na syabar hanre yangi utrai ke jela pat kimya sya watang ban yang slam haki surok ban thap iki passenger ka sorkar kadai ban perkhatlang bahkan persangeno iki kali turis bawan kit nabar khnang ban yo lang ka kamai ngiru Ubawar longru bangilong kum kinongkrong nakabenta ki kun tang ban iem ki kun menta ngin ino yo steering bat ka sarkar kan aino daka kamingi bat airu daka suloi ngin ra ban les yada syaki kaput sebab yang kata kajing ya kamai tu ngi kum ka group jong kita driver turis ki ba running ki ba yai belai man kasi nang ni sendiri kana ona kari kana su bang yo mo sa nongpo seperti siap kau hati jorabat kalau tak tak bangyo seboleh lembong saya kalau bangin nong ya kamai gaji tingim nangong nampak ni tang driver ki sibelan hasurok on road lagi ni cepat senjar mo bre bangilet na kilo ki stan na kilo ki line ni yang di don kisni bang yo don kisni bangin yo ngihap gaji kong habang ipek pat kau bang itu ampa pa bang ipek ikali ki banabar pat kali ki bana Asam na West Bengal na NA ke kamajoki banyangi prasong kadai ke jigjur ke kamajoki ubere nabar khai ke perthai wan hapu ke jelam khalaya bangungan sangkai bangungan sang turis buk dak kali jong iban nabar jela jongi dak kali Asam kelas selilut ya ka sora ya ka daupi ya ka mau senram ya ka than lum jantia sitai ka bangi prasong hane pat baya ap man ya kamai na kita turis di bawah nabar ni haban ya kamay no tangkum kita kali lokal tanang ni sekilan boy tanang ni si po umsling po pernis po nopo nimyo tingi ko awan kerpat ya kasukar dalong kabala suwe gelate soba pen stop no ikinu kali bawan kit turis nabar porque stop no akinu station nang mangiru kita jalan ini yo lang ken ya kasir bangin ya kamay bangin ya lek jalam ya turis haka juga por bangilong kum ki driver haka juga por bangilong kum ki guide ki mo ikan no ki beri ke banabar ke setonat bangil kindu ini ki driver lokal ini ako jela jo ka state khalaya ini dai diberi ke banabar kem itu driver lokal driver ubal yalam ki balong guide ki yalam bangil tourist spot de har Asam sudah intip de bena ini dom kali Asam sudah kata ka we rubang itu aban penpau sa government sa lalong pinong percaya kali iba kamay binong kamay kuno gilong kamay lalong kuba kamay double abdaw kamay ngilong tak pinong percaya sama kawai ru talong bangide banya tuli para driver khasi lada ude utau badan hak association ne lada dai mangi tiba siya balanya ha on road ide ban ya tuli om bangin ya bisni nang apa ya hak jilong khasi para driver khasi jongi par tetel ladang ibam ni bulan surok itu di badan hakalan di bisni yang kata kami sim bisni kam itnat nomor parakasi ladang ngilik kamai saboy ngilik kamai si jantia ngilik kamai sulu kade gejala jungi kade sindau kasih apa jungi ngilap nya kamai nomor ngidai kali kamai ba kum di don kiba kantor di bang oh ana ya kamai salah senong lejong wan ya kamai tang sakata kalan boy ni yala dengi ong ni ka oleh dia turis perwi ni lawan kamai hanu om dai bang ni kamai tang angta silong lajong ni tang ni silong lo makiru ke haba perkan makiru haba kiwan san ni silong tu kaneru ka de jaka jongi bang isa ngi driver go sahne go song ni silong kam dai ban suya kena para khasi gitu idon ru di driver lokal ki bang oh badai nangi ki live state badai na kita ki turis live state tabak ki kamai lokal hane silong ki kamai kumba kamai tang nang ni mauyong ni sedam sai kawai ngak kabat ong ki driver lokal balada ka bosau ka bendon kot dan slah kabam siu ya katak hak sarkar kala ban kamai sahu kabam don road sanu had ar baje kala perta mauyong nadu fran sedu mauyong kala bamlot kabam don road samoyong kimyanut ban le ai ti sebab para kalirit para ya imja wat bisni ya kaji kamajungi ngingin thebe upas jauh pen aburu di kimolaru ngtheb pen aburu na pamru ngtheb namar bale kadai ker surak ba kadai highway iklaman pen disturb ikina po stand dulu kan nga ong kawai ke pa para kasi ngimdai ban ya bisni para kasi idai ban ya teli namar haba khadu lada bukhar
Nang ni untuk di postur nang ni seperti tangsi spa negara akor tak boy. Nama kalau besar ya tar ka ba ulo ulabian ya ka balik di perhat. Perhat dia tak satu besar dia. Ini pa ni habang tek dan dia ulang. Ini po kamay lokal tim, di po kamay hastan tim, ini ba balay ni ya balay ni ya ulang. Tama tangkaw ero bang kuwa ba no mangiya tuli para kasi ko niya peke. Ya tuli lang menta ko mangilong ni driver turis driver lokal. Ya dan ilek seman lagi tourist spot hanono la slide kali west ko la slide kali es. Undan jaka we kali ML 05 undan utau ML 10 undan bania hakido tourist spot jo kan ke jela jung. Kata nang cepat ya kasar. Berkawin dengan tempat para kasi wajib beliin kaya bisnis. Lada kita kibadan hakabor. Kila punya kamay ar number di kiklur simit. Balai fin bisnis yang ini. Para driver kiba kamay hok mersigi mersaya ka sanspa sisni. Tang ketahui apa benar. Karon jing en MP mungkin nong kamay turis marngi imentawa kali asam ro gidan malay jaka ni kalaya. Kata kan Pak mengiku alpun pau pikali ke jing kali ke bakhratam yang ini driver turis na po silong. Namaru kali banawar belai don. Uwan ban tenru unda teru apa yang surok. Teteng lalong masih yakran mo. Ukulit umong ere. Ndang iteru ngitang 1 minit. La pernah apa kalam. Lalu pau kali asam marsiteng surok unda no pay. Ha? Ha? Kajing jelai sikit driver bar jelas banyak turis ML05 hani bubun ba ngamtip na ikiwan. Pilpai ka kali silong ke bau nonya ko de buna sa etip ngamtip su. Di mana ba ailat. Ha? Tidak happen perkat. Namar ngindalai mangisi kiwe jelas kiwe nombak. Ni silong tan kimia o ki khnai khamat kimia ni happen keren. Ha? Di kalau kajing ya ke bakhratam banginnya baik ya kaying ka semba tani ke juk hiran waran menta nimla bania manage mau ya kaying ka sem. Di kalau kajing ya kawan ti kita ngakak men kerpat ya ka sorkar. Bahkan pelem yangi uluk-ulak. Buya kamay imja. Isan kau isi spa asro kita. Sudah dalong kebala ti. Stop do ikali gimana bartang ladak la ban stop tang ikali ret. Ada kila bas stop tenggilu traveler lanik di fus di bos. Pahe bakam ret mo. Bagi stop no tah po ISP dari ginu station langsung ngin pick up mengi ngin yalam mengi kum driver jongkat apa kani ke jela kum driver silong ngin long atau kum guide lagi kanu turis di bawah nabar kin seltenat yangi kin yakendu yang ki lokal people hangi mo. Jadi lokal driver ngin yalam pe minta kindawan turis na po Spain na po Ambrat saji mo na Europe na unang nimyo no driver lokal iwan hasilong hami khalaya nimyo tau driver lokal ban yalam yang i Jakarta tourist spot yang i la yalam do driver na to hati hawa po na po airport po station na pana apa dukali asam mentiko beki ban yalam sesora ban yalam sadauki ban yalam semau suram ban yalam senau baru khat Jakarta tourist kali ngin ton latsu haba khadu ni Trajela, ni driver Trajela, ni sasilong na kampung nongkrong, nong pecah. Kalau ada ngilong nongkrong tentang banjir pikun ngimbanti. Bayu steering na ngi, ngin panno dakakam nakaselkar, bahkan ai kam ngi kan besar ngi kan pilih ai ngin bat ya keseloy bengini ya beriada ya kesenda pas siap jom kari kejaj beriu hakik haji bordar baru fet jom kan ke itu si janji apa ini. Kumbak Santu. Iki bentane pi ab iki senjar ka bayo ne. Ni apa bayo nang suya ya adjust ka timing subuh nang ni lami arlai kili sekali kana pun. Ini ya adjust itu lapoi semola ni ni yang kan. Kita long kata kajing pa kalong bak. Ya bisnis kini driver stante ngintip balik bisnis yang ini. Apa maki kilabiang nalan balik bisnis yang ini ubaya. Bam na surok tanya kata. Kata apa kan ko para kasi buat beliin bania bisnis. Namar karena pinanya bisnis para kasi nang ya himangi. Nang yo dong nang yo buru benabar. Kide asosian kita gibai bisnis di kali taksi hasil yang asosian itu di standby itu bukan di badan hastan mo. Ngam keno ya ngam kento ya no. Tambah ngape e-comments ki bang atran ngahap batis ki bimen sisi dibun di comments bang. Ki lek kamai salajong senong lajong warwan kamai taksi thai boy. Di driver taksi keno ko ka permit license tambah kia kamai tangna kari khana semoyong sedam tangkatang apa benar dapat ladap di bisnis yang perkara pelakari kaliret kumdoya ka bosa ko bang tamban si tak sige gimla punya bisnis gimla punya kendang gimla punya fight ha ya fight kanembar yu registration yu bosa registration yu kan private tau ha
di kunta di ayangi bania kamai ke permit ladangi ya kamai lang pia bisli ladangi le kana unu kamu bisli ya kata nomor 1 ladapi kuaban on ban yap ja kisun ngada ngau pan nak benta ban yap ja kisun dengan yang sangat baik ya kisun kita ayang kasulai banganai penyada yang sudah bersiap riba kejaj beriu hak tan berat nomor hak tan berat kikan thai kena sulung kena ilong sa ban ben yuki pintai kan sabab hai ya salah pangap semukro selangpi saya baru khat thai ayang ki driver running dibangi dia bisli baru khat ini kali yang steering penbiang yang tetap ini penyada ini lo siapa yang tadi bat jauh kerja tadi ini lah pas pemedia ada kiwan petun ngimpong ora nomor balik ngi petun yang pendistop yang ini long campur sia adjust time ini pendistop ya ya kaslo ya yang ane kum kita ki driver tiba tip keburom ke akor om de pen driver ko tip keburom ke akor mo nomor ngi sakri ya kah sakri upai ba ladangi nyimpen iya ke jinglong babha ubri ru yang unsur tenan ting habe pen iya ke jinglong babha mo kemudian kentang nang ne pi ba pin mi nang ne oh men sisi hot men sisi jiwan Syaju ta ki klemansu nadu bangila ya ki klemansu namar nadu bangila pelaj untuk media di long utama ni yang hanya hasaj kasaj ko biang dai bangi yang ada selo dai bangi yang double trouble ke parking yang segil parking mo kemudian hak tu kesngi pia pen kan ba nyinum mi kan yang ne ko pia pen kan yang ni pia haban pe namar ya ka hok tu suan kenang ya ko bom hok dai ai ni haban ya pen namar ladang iya asurok cepat saja asurok ngisa kenang taksi minit mulong ladangin entah ladang iya ban ya pe passenger sanu mulong nyale dulu kan ni ada di badan lakai yang kasam lagi kurti gini kulu aku bedang red gompatit yang boleh sendau untuk pau ba uyo belane uyo ada umpet ya pe itu pau tu pe ya kayi kasam ya pat dia nomor balai hak jing orang ba itu kasih ngide berbakli ya kayi kasam nomor la dalah saya ngimla ban berbakli ya kayi kasam la kalau kam kai ka ya no pintu no ha sibu ngamla penbiang ya kalau saya sini kalau kudon we pen i bang pen i tiang ya ka jingdon diam tetep upi ulok bomla ti hablai satu ha balai ke sabun gajinya prai suja di driver kursi nomor ngimbiang su ya ka kamai gaji ha terpare ka sarkar bukan ailat yang hidup di lokal penginap pick up ya kibere gimana bar mengini yala mengikung pikai kung driver lokal juga nih ke Sulu. Tangkan nih, Toh, boleh sebut toh.